ariko nagashya noneho uyu musaza Olusegun Obasanjo nari maze igihe ntamwumva makuru wigeze kuyobora igihugu cya Nigeria. ubu noneho ngo Olusegun Obasanjo agiye kwigisha perezida Tshisekedi amayeri yo kurwanya M23. abakoze ari perezida wa Nigeria hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda ndetse na bibiri na karindwi. Olusegun Obasanjo yavuze ko agiye kwigisha perezida Felix Tshisekedi wa Kongo Kinshasa amayeri azamufasha kurwanya umutwe wa M23 ndetse no kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo uterwa n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro. bitangaje ku munsi w'ejo wundi rero Kinshasa ubwo yabonaga na perezida Felix Tshisekedi. ibiganiro hagati ya Olusegun Obasanjo ndetse na perezida Felix Tshisekedi byibanze ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko ku mutwe wa M23 maze amezi arenga abiri warigaruriye bimwe mu bice bigize teritwari ya Rutshuru. Olusegun Obasanjo yabwiye perezida Tshisekedi ko ashingiye ku bunararibonye afite mu gukemura amakimbirane aterwa n'intambara ku mugabane wa Afurika hari ibyo yasangiza ndetse akigisha perezida Tshisekedi amayeri y'uko yabasha guhangana n'umutwe wa M23 ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro itandukanye. ibi kandi byemejwe n'ibiro bikuru bya perezidansi ya Kongo aho babicishe ku rukuta rwa Twitter bavuze ko wahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo yifuza gusangiza perezida Tshisekedi ubunararibonye n'amayeri yo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo kurwanya M23 by'umwihariko n'indi mitwe yitwaje intwaro ihabarizwa muri rusange mu rwego rwo kugarura amahoro ndetse n'umutekano mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. ubwo no kubitega amaso tukareba rero ko Olusegun Obasanjo azabigeraho kabisa. yahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria nta kindi bavuze kuri iyo nkuru uretse ibyo ngibyo gusa. Ambasaderi wa Ukraine hari Vatican kwa Papa yanenze ibyatangajwe na Papa Francis ku rupfu rwa Daria Dugina. Ambasaderi wa Ukraine hari rero wanenze Papa Francis kubera kugereranya Daria Dugina umukobwa umwe mu bagabo bavuga rikijyana mu Burusiya bivuga ko ari inshuti ya Perezida Putin ngo n'inzira karengane y'intambara. yamujyanije n'inzira karengane y'intambara. ushobora turika buri gisasu cyari cyatezwe imodoka ya se Abarusiya bakavuga ati abanya-Ukraine nibo bagiteze intasi zaho nizo zagiteze. Papa tuyungwira inzira karengane. Papa mu magambo y'ubwite yagize ati inzira karengane zishyura intambara. Ibi ni byatangajwe n'umushumba wa Kiliziya Gatolika mu iteraniro rusange ryo ku wa gatatu rero avuga kuri ya mukobwa ubabaje wajugunywe mu kirere na bombe yari munsi y'intebe y'imodoka i Moscow. Dugina yishwe na bombe yari iteze mu modoka yatwaye kuva ku wa gatandatu nyinushize nimugoroba. Uburusiya bukaba bwashinje Ukraine kuba inyuma y'ubwo bwicanyi ariko Ukraine igakomeza kubihakana. Abije kuri Twitter nk'uko iyi nkuru yashyizwe hanze na Deutsche Welle ibivuga, ambasaderi wa Ukraine Vatican yitwa Andriy Yurash yavuze ko amagambo ya Papa ababaje cyane. Ati bishoboka bite kuvuga ko umwe mu bacurabwenge b'ingenga bitekerezo yampatse ibihugu y'Uburusiya ari inzira karenga. Russia avuga Dugina utaratinya gushyigikira igitero cy'Uburusiya kuri Ukraine mu busesenguzi yakoreraga kuri televiziyo y'igihugu yaboneye kongera ko rwose nta bimenyetso na bimwe bigaragaza ko Ukraine ariyo yamwishe. Abati ibyo rero Papa yavuze ayo ni amagambo adakwiriye umupapa. Papa nta kindi yabyongeyeho. Arataho Boris Johnson yasubiye muri Ukraine ku buryo butunguranye cyane. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson kuri iyi tariki 24 Kanama yasubiye mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev mu buryo butunguranye. uyu muyobozi amaze yatangaje kuri Twitter ati ibibera muri Ukraine biratureba twese, niyo mpamvu ndi muri Kiev uyu munsi, niyo mpamvu Ubwongereza buzakomeza gushyigikira inshuti zacu zo muri Ukraine. Nizera ko Ukraine ishobora kandi izatsinda iyi ntambara. Boris Johnson yahuye na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky batemberana mu murwa mukuru w'igihugu barindiye umutekano mu buryo bukomeye cyane. Yageze muri Ukraine nyine mu gihe kuri tariki 24 Kanama igihugu cyari kimaze amezi 6 mu ntambara n'Uburusiya kiziza ku nshuro ya 31 umunsi mukuru w'ubwigenge. Kuva intambara yatangira hariya muri Ukraine rero ku itariki 24 Gashyantare Boris agiriye inzinduko 3 muri Kiev zose zageze mu buryo butunguranye. Urwa mbere rugiriyeyo ku itariki ya 9 Mata, urwa kabiri rugiriye ku itariki ya 17 Kamena. Bari kuzenguruka mu mujyi kabisa bakikijwe n'ingabo zambaye kwe zikwije. Hagati rero Zelensky nawe rero
yatangaje ko Ukraine zisubiza intara ya Crimea ifitwe n'Uburusiya bidasabye ko ifashwa n'amahanga. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko igisirikare cyabo kizisubiza umwigimba kirwa wa Crimea kiri mu maboko y'Uburusiya kandi ngo ntibizasaba ko gikenera ubufasha bw'amahanga kugira ngo iyi ntego igerweho. Zelensky yabitangarije mu nama mpuzamahanga Crimea Platform yahuje Ukraine n'ibindi bihugu bigera muri 60 yabaye ku munsi w'ejo bundi. Umukuru w'igihugu yavuze ko Crimea ari igice cya Ukraine mu buryo bwemewe n'amategeko kandi ko igisirikare cyabo gifite imbaraga zihagije zo gutuma inzozi zo kwisubiza Crimea ziba impamo. Ati tuzagarura Crimea mu buryo bwose dutekereza ko ari bwiza tutitabaje ibindi bihugu. Ndabizi ko Crimea ari iya Ukraine kandi itegereje kugaruka. Dukeneye gutsinda urugomo rw'Uburusiya, bityo rero dukeneye kubohora Crimea mu maboko y'abayifite. Uburusiya bwambuye Ukraine rero mwigimba kirwa Crimea mu mwaka wa 2014 bwifashishije imbaraga z'igisirikare. Yabaye ngombwa ko Uburusiya burasa ku buryo bukomeye cyane ingabo za Ukraine zabaga hariya. Ayo namwe makuru avugwa rero muri kare agace rero karimo Ukraine ndetse n'Uburusiya. Amakuru twanabonye ndetse ko Leta Zunze za Amerika ziteguye gutanga andi mafaranga menshi cyane kugira ngo Ukraine ibone ibikoresho ngo by'ubwirinzi cyane cyane ibibuza indege z'Uburusiya gutambuka. Agatoka muri Tanzania mu zirukanwe kubera gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga. Umukozi wa leta ya Tanzania yirukanwe ku kazi nyuma yo kwifashisha imbuga nkoranyambaga akamagana ishyirwaho ry'amafaranga rero ngo y'umusoro asabwa mu koherezanya amafaranga kuri telefone zigendanwa ubu buzwi nka mobile money. Ngo arabyamaganye. Yitwa Jonas Afumise wari umuyobozi ku rwego rw'akarere mu kigo cya Tanzania cyo gutwara abagenzi muri gare ya moshi. Yemeje ko yakira ibaruwa yo kumwirukana nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru The Citizen cyo muri icyo gihugu. Avuga azajurira mu kanama k'abakozi ba leta. Niba rivuga ko yarenze ku itegeko rigenga abakozi ba leta ryo mu mwaka wa 2003. Ntibiramenyekana urubuga nkoranyambaga uwo mutegetsi yakoresheje kuko ibaruwa imwirukana ivuga gusa ko akoresha imbuga nkoranyambaga. Yatangaje ku mbuga nkoranyambaga uyu muntu arashinjwa kwamaganira ibikorwa bya leta byo gukingira ndetse no gusebya Perezida Samia Suluhu. Tuvuga birukana abakozi karekeza mu gihugu cya Qatar birukanye abakozi babimukira ngo bigaragambije ko badahembwa. Bari abakozi b'abanyamahanga bakora muri Qatar hariya ngo barigaragambije kubera kudahembwa. Hano bagira bati Qatar yasubije iwabo abakozi babimukira bigaragambije kuko batishyuwe imishahara yabo mu gihe iki gihugu cyitegura kwakira igikombe cy'isi mu Gushyingo uyu mwaka. Abakozi bagera nibura kuri 60 bakoraniye imbere y'ibiro bikuru bya Al Bandar International Group i Doha hariya ku itariki ya 14 z'ukwezi. Bamwe bivuga ko bari bamaze amezi menshi cyane badahembwa. Bamwe muri bo barafashwe barafungwa, abandi basubizwa mu bihugu byabo nubwo hatazwi neza umubare wabo. Leta ivuga ko abasubijwe mu bihugu byabo ari abarenze ku mategeko y'umutekano bagahungabanya umutekano n'ituze bya rubanda, ariko abenshi n'abasabaga ko bahembwa amafaranga yabo bakoreye. Al Bandar International Group ni company ikora ahanini ibijyanye n'ubwubatsi. Kuva muri 2010 ubwo Qatar yahabwaga kwakira igikombe cy'isi yatangiye imirimo myinshi cyane yo kubaka za stade ndetse n'ibindi bikorwa remezo. Gusa uko ifata abakozi b'abanyamahanga ngo byakomeje kwibazwaho. Abenshi ngo barapfa, abandi bagakubitwa, abandi bagahoterwa mu buryo bugiye butandukanye. Gusa mu itangazo ryahawe BBC, leta ya Qatar yemeje ko hari umubare w'abakozi bakoze imyigaragambyo itamenyerewe i Doha bafunzwe kubera kurenga ku mategeko y'umutekano rusange. Banavuga ko abanyakajagari birukanwa ariko ntabwo bavuga umubare wabo ndetse n'akajagari bateje. Reka tuva ngaho muri Qatar twerekeze mu gihugu cya Kenya kuri Kenya Airways, company y'indege ya Kenya. Sosiyete ikora ubwikorezi bwo mu kirere Kenya Airways yatangaje ko hari umugenzi wapfiriye mu ndege yayo yavaga New York muri Leta Zunze za Amerika yerekeza i Nairobi.
mu itangazo Kenya Airways yashyize hanze yavuze ko uyu mugenzi yari asanganwe uburwayi nyuma yo kubona agenda arushaho kwemererwa nabi. Itsinda ry'ubutabazi ryategetse indege guhindura icyerekezo ikagwa i Casablanca muri Maroc, ariko ibi by'ubusa kuko yahise yitaba Imana. Kenya Airways yatangaje ko iyi sanganya yabaye kuwa mbere tariki 22 Kanama rero n'ejo bundi, ndetse yihanganisha umuryango w'uyu mugenzi witabye Imana n'abandi bari mu ndege bashobora kuba barahungabanyijwe n'urupfu rwa mugenzi wabo babonye apfa. yapfiriye mu ndege. Reka twambuke hakurya mu gihugu cya Ethiopia. Hari hamaze iminsi hatavugwa imirwano y'ingabo za leta ndetse n'iza TPLF. None muri Ethiopia hariya rero ingabo za leta ndetse n'iza TPLF abongeye gukozanyaho. Abanyamakuru bati imirwano yarubuye. Leta ya Ethiopia ashinja abarwanyi bo muri Tigray gutangiza imirwano mishya ku mipaka yo ku karere ko mu majyaruguru. Iyo ntaramakuru bya leta ya Ethiopia biravuga ko abarwanyi barenze ku gahenge ko katumaga nyine hatangwa imfashanyo kari kariho guhera mu kwezi kwa gatatu. Itangazo rya leta ya Ethiopia risohotse mu gihe nyine abanyatigray bashinje leta ko mu gitondo cyo kuwa gatatu yabagabye ibitero mu birindiro byabo byo mu majyepfo ivuye mu karere baturanye ka Amhara, ku gushinja kwerekana ko nyuma y'amezi y'agahenge impande zombi ubu ziri mu mirwano kuko zari zimaze igihe zitegura. Itangazo rya leta ya Ethiopia ryongeye ko igisirikare n'inzego zishinzwe umutekano barimo gusubiza neza ku bitero. Hari ubwoba ko ibi birimo kuba bishobora guhuhura amakuba y'imibereho yibasiriye nyine iki gihugu cyo mu ihembe rya Afurika. Kuva intambara yatangiye mu kwezi kwa 11 muri 2020, abaturage benshi b'abasivili bakaba bakomeje kugenda bayigwamo, ariko iteza inzara mu tundi duce dutandukanye kuko abaturage babahunga abandi ntibabone umwanya wo gukora. Tukivuga ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Congo, bavuga ko mu minsi ishize twavuga ko ingabo z'Uburundi zijya kuri 600 zamaze kugera muri kiriya gihugu mu gace gare muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu noneho Kenya yatangaje kwiyoherezwa ry'abasirikare bayo basaga 200 muri Congo. Muzungije ingabo z'igihugu cya Kenya Lieutenant Francis Ongolia yatangaje kuwa mbere yatangaje iyoherezwa ry'ingabo za Kenya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu mutwe udasanzwe ushinzwe gutabara byihuse wa MONUSCO. Nkuko byatangajwe n'igitangazamakuru cya leta muri Kenya rero KBC, abasirikare barenga 200 ba KDF n'ingabo za Kenya bazaba bagize itsinda ryo gutabara byihuse cyane bagejejwe mu birindiro bya Embakasi nyuma yo gukora amahugurwa akomeye y'amezi 5 mbere yo koherezwa mu butumwa. Amakuru amwe avuga kandi ko itsinda ry'ingabo zishinzwe gutabara byihuse arizakomeza gushyira mu bikorwa inshingano za MONUSCO zo kurandura imitwe yitwaje intwaro itandukanye mu rwego rwo gushyigikira ingabo za Congo mu burasirazuba bw'igihugu. Kuwa mbere umugaba wungirije w'ingabo za Kenya Lieutenant Francis Ongola yashishikarije ingabo ze kuzakomeza ibikorwa by'intangarugero byakozwe n'ababanjirije bagaragaza ubunyangamugayo, ubunyamwuga ndetse na discipline. Bagiye kujyayo rero katsareba icyo bizatanga. Mu kanya turakira ubutumwa hanyuma tuze gukomeza nyuma yabo. Tutamara ku mirongo yose ndetse na internet yihuta mu buryo ntagereranywa. Buri muntu pake yo guhamagara ku mafaranga 200 gusa, ubundi iminota 90 ukoresha ku mirongo yose mu masaha 28. Akarusho nuko umuntu pake za internet mu minota 100 buri munsi uwahamagaza imirongo yose kandi akanyenyeri 255 urwego uhitamo icyumweru ya gigabyte 1 ku mafaranga 500 cyangwa y'ukwezi ya gigabyte 31 ku mafaranga 10 gusa. Airtel, umurongo wa telefoni zigezweho. Hanyuma nkubwire ko inzira y'akazi kampani nayo ikomeje guhuza abakozi n'abakoresha. Rero abakozi bashaka akazi kandi b'inararibonye, abakoresha n'abakeneye abakozi bazi icyo gukora, batiba badahangayikisha ba nyirakazi. Wawe ndusiga ku rugo ugasanga rukiri urugo koko, wawe ndushinga imirimo yo gucuruza akagucururiza koko ntakwibe.
wa wundi wakazi ku serivera agaseriva koko ntiyiserive cyangwa se ngo yibere kuri telefone abagana akabari kawe cyangwa se hoteli bari mu rugo babonye. Batanga abakozi bo mu rugo bakwiziniye bita ku bana, abazamu, abajardiniye bakora amasuku mu bigo bitandukanye, abakora mu bigo by'ubucuruzi, bakora mu mahoteli, abaseriveri bakora muri za sitasiyo za esanse, abamucuma barahari, abarwaza barahari, abita ku bageze mu zabukuru ndetse n'abafasha abana gusubira mu masomo n'abandi bose wakenera mu kazi. Erekeza na Kimironko rero ku muhanda uva muri gare werekeza kwa Mushimire hagati ya Ituze Garden ndetse na Foursquare Church. Urabona icyapa cyanditse inzira y'akazi company cyangwa se wahamagara kuri 0784 64 na 0789966638. Ubundi asigaye ibintu bigende neza cyane kabisa. Mukorane baguha abakozi, nawe mukozi bagushakire akazi kabisa. Muri Kivu y'Amajyepfo ibirindiro bya MONUSCO byatewe n'abantu bataramenyekana. Hano batubaka ibirindiro by'ingabo za MONUSCO biri mu mujyi wa Baraka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo byagabwe igitero n'umutwe w'inyeshyamba utaramenyekana. Bari bitwaje intwaro zirimo ndetse n'iza gakondo. Igitero cyagabwaga na saa 7 z'ijoro kuwa gatatu tariki 24 Kanama. Rero amakuru aturuka mu nzego za leta agera ku cyamakuru Actualité Akadomo CD ntabwo avuga umubare w'abantu bahasize ubuzima cyangwa se abakomeretse ndetse n'ibikoresho byangiritse. Gusa bemeza ko abagabye igitero harimo abari bafite imbunda, abandi bafite ibikoresho bya gakondo, imihoro ndetse n'imiheto. Ariko nanone ibitembo abamayimayi ngo bateye ikigo cyirukanwemo abasirikare ba MONUSCO barasara n'ingabo za leta karahava. Hanyuma muri Mozambique ho baratubwira ko intagondwa zo muri Mozambique zongeye kubura ibitero bikaze. Ibitero by'izi ntagondwa byahinduye isura kabisa. Ndetse ngo bikaba biri kototera n'agace k'amajyepfo katari gasanzwemo rero intambara nk'izi ngizi. Batuga ko amajyaruguru y'igihugu cya Mozambique by'umwihariko intara ya Cabo Delgado yibasiwe n'ibitero by'intagondwa z'abayisilamu. Ibitero ngo byavanye mu byabo abatari bake ku buryo abarenga 80,000 bavanwe mu byabo. Cyakora kugeza ubu ibitero byahinduye isura kuko ngo byibasiye intara y'Amajyepfo. Igicumbi aravuga inkuru y'umusaza rero. Umusaza w'imyaka 65 ukurikiranweho gusambanya umwana akamutera inda. Aratuye ko mu karere ka Gicumbi umurenge wa Nyamiyaga akagari ka Kabuga. Umusaza w'imyaka 65 akurikiranweho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 16 akamutera inda agashaka kuyigarika, ariko ibizamini bya gihanga bikaba byemeza ko ari we wayimuteye. Inkuru nabonye yanditswe n'ibinyamakuru byinshi cyane byandikirwa hano i Kigali. Naho Murango inkuru ivugwa rero ni inkuru idasanzwe, inkuru ibabasha kabisa. Abantu bataramenyekana bakaba baragabye igitero ku mupolisi kazi wari uvuye mu kazi ariko n'undi muntu, barabatema barabakomeretsa ku buryo bukomeye cyane. Umupolisi kazi rero akaba ari kwitabwa n'abaganga mu bitaro bya Kabgayi. Tuvuga ngo mu Ruhango rero aho abantu bakoze ibara bagatemwa umupolisi kazi rero. Twerekeze mu mujyi wa Muhanga, igiti cyagwiriye abantu batatu bari kwigara, umwe arakomereka, umwe arapfa abandi barakomereka. Mu giti cyo ku muhanda mu murenge wa Cyeza mu karere ka Muhanga cyagwiriye umunyonzi witwa Hakorimana Florent atwaye abantu babiri kwigare ahita apfa, abandi barakomereka cyane. Impanuka yabereye mu mudugudu wa Musengo mu kagari ka Kivumaga na saa 7 z'amanywa kuwa kabiri rero. Akaba yaratwaye kwigare Rukondo Kevin ndetse na Tuyishimire Jean d'Amour bahise bakomereka bajyanwa mu bitaro bya Kabgayi. Iri ngagarutswe mu bitangazamakuru n'ishyingurwa ry'umuhanzi Ivan Buravan uretse kwitaba Imana. Cyamakuru cyari cyo cyose wafungura tubibonaho. Naho ibindi binyamakuru nka Kigali Today banditse ko Inyagatare batazirika ibisenge by'inzu ngo batazafashwa mu gihe byagurutse bitewe n'umuyaga ukaze. Ingororero wari umushura ruharwa akaba yarabiretse ubu ngo akaba kataje mu iterambere.
naho Pastor Rutayisire akaba kibuye abahanzi baha umwanya abakobwa bambaye ubusa aho kugaragaza ubutumwa bashingiye ku bihangano byabo. Ya raporo garuka munsi ya Minisiteri y'Ubuzima iratwereka ko ku munsi w'ejo bijyanye na COVID yapimwe abantu 2962 basanga abantu batatu bafite COVID-19 ko ari batatu bose baragaragaza ibimenyetso. Ntawe COVID yahitanye ku munsi w'ejo, nta n'uri mu bitaro ndetse nta n'urembye. Aba bose ko ari batatu, babiri n'abi Kigali undi umwe n'uwi Musanze. Aho ko niko bihagaze ku bijyanye na COVID.